Look at this. Oh. Oh my god, no! No! Days on the job, 8. Scrap value collected. Okay, we need quarter one in. Okay, since we're quarter one in, sell. Oh, lovely. I think profits quarter. Welcome to your first day on the Cynt job. ar ôl Nissan ni This is yn your best very na own faint o hel autopilot cynt ship, dwi'n where you will eat and sleep for the duration of your Fath, I'm contract. sure. Iawn. Alli ni prynu torch yn yna ni. Make Fe yourself at angen home. torch da. To complete the onboarding process, you will want... Oh. Ni'n orbit fail already. Oh, ideal. Oh my god, man. Oh my god. Oh my god. In an insane. An Okay, useless. mae fog yn... Oh no. Siw fa mae'n ystol. So mae hwn bot o'r un peth, ydy? Dwi'n meddwl... Mae'n Sy fewn. Yeah. Mae'n a layer o'r tu fewn sy'n wahanol. Oh, lovely. Oof. Okay. Hello, New York. Wyt ti'n sylwi ar yr danger level? But... Wyt ti'n edrych ar y danger level B. cyn i ni dod mewn? B. B oedd o. B oedd o, ie. Okay. Ooh, just pan. Oh. Ie, hwnna ddim yn neis. Mae'n y gift box hefyd lawr fan hyn. Lle? Yn y coronel. Lle? Oh, okay. Mae hyn yn eitha Iawn. fach. Just like, dim ffordd arall, ydy e? Dwi'n efo full inventory wan, bydde fi. Nice. Bal, mae lle fynd yn jumpio drosodd, ie. Ie. Oes dim lle arall i mynd? Mewn ffordd na? Ffordd ma? Na, ddim o fe, do? Ie. Unig ffordd, I guess, yw os rhywun yn neidio draw fyna. Hyd o fa? Rwy'n dim byd mewn fyna. O, landmine. Ie. Ie, da ni'n... Oce. Oce, da ni'n... Cool, okay. O, o, o! Ci, ci e... Eisiau pigo ci na fyny. Oh, ie. Nice. Iawn, mae gen i full. Gen i hwn, Ie. hwn. Oce, good haul. Let's go. Dwi'n meddwl hwnna'n iawn am first day ni. Ie. It's 1:30 di quota, ie. Ie, mae yn. Beth ydy'r amser? Yn ar y terminal. 3:33 PM. Lle ti'n gwybod na? Rwy'n just ar y ben pryd rwy'n mynd i allan. Ar y top. O, ie. Ie, dwi'n isio mynd gormod efo'r fog ma. Okay, right, moons. Rhywbeth sydd ddim yn eclipse, dwi'n meddwl, ie. Yeah. Both assurance and vow and flooded. No. Dwi'n ffodyd y bad ag oedd. Na, dwi'n mynd i assurance. Hwna'n un i'n Ie. O, ydyn ni'n mynd i fynd i fama eto i wneud y thing na ffynu. Ie, pam na i les edrych ar yr mewn y emergency exit. Lego. O dyd ti'n neud. Ti dal... So be... dwi wedi stopio chwarae ein Lego na, de. Dwi dal yn impressed o hwnna, de. Parkour! Mae'n mor polished am o beth am ddim. Mae yn... Dwi eisiau rhywun i'n YouTube... YouTube documentary i ddeud, beth i stori iawn o. Cos no way nath o'r cychwyn. O, ba. Rubik's Cube. Ba. Le? Cael gola, ba. Yep. O, so F o. Srwm gwag. What? Rhaid Cael, ydych chi'n iawn? Sy'n mae'r gemau yn neud i heddiw mynd ta? Ie, da ni'n reid da.
Dwi'n chwarae efo... Oops, o fan. Kind of creepy as hell. Dwi'n chwarae Lethal Company. Efo... Owain yn chwarae... Oops, o. Na. Oh, bottles! Llw ti? Fan hyn. Un chwith. Ah! Na! Llw ti? Fan hyn. Mae turret yna. Turret. Right, Literally. Mae 'na bottles draw fan hyn. O, iawn, oce. O, turret! Ti'n gweld turret yna? Oh, shit, yeah. So mae yna fuse box. Yeah. Ti'n gallu iwsio yma off the mill. Fatha nes I by mistake, so dwi'n dda. Llw ti? A boes ti, i'r chwith. Sy'n y... Indeed. beth? O'n i cael Rubik's Cube a balls. Ti'n gwybod ffordd allan? Ie, mae'n lawr fan'na. Ti eisiau edrych lan fi? Ie, let's go. Yes. Just it. Okay. Okay. Oh, no! Sma'n gan disgyn do. Sma'n gan disgyn fyna fan do. Ogan! Dwi di gwrfo lawr. O na, ni Emrys wedi gwybod y ffordd allan. O, beth oedd hwnna? O na. Beth di'r sŵn hwnna? Dwi'n mwyn gwybod sy'n nôl ma. Ar y goll naw. Mae'n lawr fan'na, ie, ffordd fan'na. Cadw mynd. Oh shit. Mynd o ma. Neu, y chwith. Y chwith nôl lawr fan'na, i'r chwith gôn. Fan Emrys, ti'n gwybod y ffordd allan. Ie, dyna fe, dyna'r ffordd. Okay. Dyna'n hilarious. Dwi'n mwyn ffordd gan farw. Oh. Dwi'n bancio nath Morgan farw fan'na. Morgan ddim chwarae, Emrys. Morgan, beth is di? That's not my name. That's not my name. Oh, Owain, sorry. Wyt ti'n clywed unrhyw beth? Nes I gweiddi Morgan am I just i aswmio. Wyt ti'n clywed fi sgrechian neu na? Na. Rwy'n fi'n cympo. Nes I... O'n I dilyn chdi, nes I droi rownd yn ôl. A nes ti... Och, nes ti disappeario. A dwi'n newid twigio... A dwi'n newid twigio, o'n i'n gweithio Morgan. A just by habit, dwi'n meddwl. Oedd hwnna'n 100% adrenaline fi'n just yn gweithio Morgan. A ddim Owain. Cos pam os yn gweithio am Owain? Ie, pam ydw fi wedi meso lan? Na. Ie. Pam ydw fi wedi just cerfyd bant yr edge? Ie, nes ti'n mynd clipio trwy rhywbeth? Na, rwy'n fi just cerfyd bant yr edge, rwy'n fi ddim gweld yr edge. Oedd yna creepy music dechrau ddod fyny wedyn? Ie. Ie, rwy'n fi gallu clywed rhywbeth yn dechrau cerfyd atwch ti. Ie. A then nes I... Dwi'n meddwl sy'n y lle stem. Ie. Dwi'n meddwl mae'n hallucinate yn ymath, cos o'n i'n cael... Oh. O'n i'n cael pop-up stem, o dyn o'n i'n cael pop-up stuff yn... Dwi'n meddwl o bateli yma. Ie, battalion, eitha drud. 55, 29, 15, 3, 27, 32. 132 mae'n dweud. So o 132, ni di cael y quota. Hey. So, dwi'n dychmygu de, y fama o'n iawn, os da ni'n cael, pe bynnag da ni'n cael y fama o'n, ond na, da ni'n mynd i gwerthu yn ydyn. O, mae'n rhywbeth lawr fan hyn.
Ah, shit, dyma fe. A bloody bridge. Oh, mae'n like ddim rickety trwy'n. O, da di. O, dyna'r un rickety Good drwy bridge. hwnna. O, sbia, mae'n hein get logs yma, sbia. Oh, yeah. Screams. Nice. O, mae'n bont arall yna fyd, le. Yeah, o, ydy hwnna'n un rickety. Da, da rickety wan. Yndi, ie. So, atho ni literally iwsio'r un wrong ddwy waith lle do. Okay. Cannot pull valve. Ah, no. Hwnna di... Os fysa na steam thing. Yeah. Ella hwnna di thing ti'n iwsio i. Yeah. Oh. Hello? Hello! Dw te? Hello. Da ni di cael yn loop. Mae na ffordd all lawr fan hyn. O, oce. Mae'n like ffordd round y drws yna. O, stol na? Be? Reit o fain ni, stol dyna? Na. Beth oedd e? Flipping hell! Oh my god! Oh my god! Oh my god, my dog, my dog, my dog! Medic! Oh. Okay. Ie, dyma mynd i fed. O, ma. Di cael y drws. Ie, fydda ni iawn. Siwr dod o'n fyny fyma. Yeah. Be oedd oedd spiky thing? Yeah, like, prove out for pre-copping. Ooh, bottles! Yeah! Yes! Don't know some of the main intents, so we're going to carry them up to the ideal. No, dyma. Dead end, ydy? Oh my days. Dwi'n meddwl jyst poteli sgynna ni. Yeah. Oh my god! Dwi'n gwybod yr rickety! Oh. Let's get this cheddar! Yeah! Wel, mae'n lot llai stressful bod ti'n gwybod you've got the goods. Yeah. Be, dyn ni'n bwydo? Dyn ni'n bwydo ma specific. Oh! We're like tentacles yn dod allan, I cymryd nhw. Oes? Yeah. Yeah! Yay! Hell yeah. Right. Let's go. Woo! Okay, let's go. Oh my days. Oh shit. What's that? Nah, man, I just locked door. Ah, absolutely. God. Oh, be doing yeah. Ja, we dan hier entrance. Nice. Mae'r blymyn blob ar y llawr fan'na. Oeh. Diolch. Ah, het is er al niet.
Yeah, mae'n really araf though, so mae'n meddwl mae'n eitha, like... Threat da I cael. Seed, yma. Okay. Oh shit! Na, ti'n rhoi. Beth oedd hwnna? Beth oedd Ond hwnna? y thing yna! Just hyd i ffwrdd. Mae fe'n edrych fel worm. Oedd, ac oedd fast. Os y bydd y fama. Great. So faint o threat ydi worm yna, ti'n meddwl? Ti'n gwybod. Mae'r thing oedd y ffama. Dwi'n dod hwn allan. Can you get your tractor? Pethau gan like gweifio. Ah! Be am mynd i'r fire exit? Yeah. Hwna'n syniad da. O, mae o fanna. Mae rhan o'r bont yma. Oh, right, yeah. Okay. Byddai'n mynd lawr o fanna te. Iawn. Whee! Let's mynd mewn. Ah! Okay. Let's paid mynd mewn fanna. Oh. Emrys! Play AT, Emrys! Emrys! Play AT! Emrys! 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 O, llw ti? Yeah, paid mynd mewn. Mae'n rhywbeth mewn fanna. Rwy fi'n mynd mewn ar rhywbeth yn rhedeg at ei. Ah! Be am, o'n i just... Be? Gwybod beth sy'n ffordd yma? Yeah, let's just edrych bwyd. Cos mae'r instances ar un peth bod tro fydd. Yeah. So fe handi gwybod lle ma nhw. No. Na, hynna jyst yr adeilad huge. Perhaps ma'n rhywbeth ar ochr arall. No. Ydy nhw'n dangerous, like a bees? Dwi'n gwybod, dwi'n eisiau ffeindio allan, no, so chdi. Roman locusts. Uh-oh, mae'n nos. Na, dwi'n gwybod jyst y ddau instance yna sydd ar y map yma. Yeah. Does it name defender ei hun efo or like a... So mae yna shovel lle di gael, a mae yna zap gun. So ti gael like bwrw pobl efo shovel te? Ie. Okay. Dwi'n dweud main instance gynta, wedyn yr instance arall wedyn. Yeah. Syniad da. Threat level D. Lovely. Dyna beth mae'n offi. O, poteli. Lovely. O, a bottle, dau set of bottles. Dwi'n ffeindio mug, red soda, a steering wheel. Ti wedi cael yr ail boteli? Na. Oce, cym hwnna ta, na un ail boteli hefyd. Rwy'n methu pig fe lan. Ti eisiau dropio un o'r stwff rhaid I fi, cos mae gynnu fi... Os oes gallu un spot I pigo hwnna fynd. Red soda yn 38. Okay. Fel dda. Good haul fanna. Good hole. Ti'n cofio sydd yn dod yma? Yeah. O, no, Just coming in all your ship. Ie, a ddim mynd i'r instance arall. Yeah. Da ni'n gwybod y ffordd. Yeah. Mae just... Mae'n ysgol hwyr yma na. Na. Ti'n fyw? Yeah, run iawn.
Mae hyn yn gwych. Oh my days. Oh my days. Hwnna'n terrifying. Oh, stop for that. Hello. Yo, dwi wedi ffindio boteli. Does e? Fan hyn. Diolch. Ond rwy ddim yn di... A dwi gallu neud efo rwan? Ie, dwi'n gwybod. Sy'n ffynol. Ond eich yn hyn sy'n ffidio entrance arall. Ie. Oh my god! No. Holy shit. Run. No! Ffordd hyn! Emrys! Ffordd hyn! Lawr y corridor! Safe ymlaen. Oh, Christ. Already meddwl ti wedi marw ffynna. Is she... Oh, na! Oh, bad Is she- news. Mae'n nos. Na, mae'n iawn. Mae'r ci mynd i bod Let's go. yn... Ah, di. rhywle. Let's go. No. Oh. Easy. Oh, God. Wel, Lucas, cos oedd that bug thing ma yn mynd fyny ar y to, ag oedd y thing massive yna'n dod yn ôl ni. Ie, beth oedd y peth massive hwnna? Rwy'n just clywed Dwi'n e. gwybod. Ti eisiau mynd? Yeah, let's go. Population abandoned. Oh, mae'n un hyn. Yr un oedd yn cael y bloody lightning. Yeah. Ew. Watch over the landmine, remember? Oh my god! Dwi'n ffeindio hwn. Rwy'n ar y llawr. Oh, definitely mynd i attract o rhywbeth ydi e. Nid dychryn oedd e? Ie, fatha. Oh, dead end, fel. Dead end. No, so we're going to sign hefyd. Nice. Look at this. Oh. Oh my god, no! No! Oh no. Ydy hwnna'n 259. Oh, rwy'n meddwl ni'n cael digon. Rwy'n meddwl ni'n cael digon. Hwnna'n da. Hey, Hello. Hello. Dwi'n licio'r y ffaith ti'n gallu clywed y person sy'n fyw dal. Yeah. Yeah, mae'n da. Iawn, ta hyn... Ni'n cael digon, Ond rwy'n iawn, meddwl. Rwy'n meddwl ni'n cael Mae'n digon. dod o hefyd. Yeah. Mae yna shovel a gola chdi ar ôl. Ni ddim angen gwerthu nhw ddim meddwl. Meddwl ni cael digon. Rhaid ti just ring o fe till y The hatch thing yn dod. Yeah. Oh! O, no. Nice. Hey! Oh! Yay! 352! Yes, i marw, ni'n way Yeah. over. Beth yn way over? When it can't draw some.
Damn. Let's go. Good workers. Oh. Yeah! I could actually breathe on you. Yeah. Do, dwi'n gorchan. Oh, nah. Hey. $5. Oh. 378, okay. Ond y thing y fan ma, oedd efo internet, ti'n mwyn Oh yeah, fyna peth. Ti'n dweud wedi clywed rhywbeth, wyt ti? Ie. Just check fe yn cyntaf? Ie. O, no. Hey. Nice. Dum 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 dum. Oh, does dim drws trwy. Wy'n na drws wedyn trwy beth, oedd e? Oedd. Ti'n gallu clipio fewn i o'r dros, ti'n mynd i fewn iddo. Okay. Nah. Let's get some money. Yeah. Oh my god! Oh my god! Oh, jeez. Is ti'n weld hwnna? Mae reit ar y dros, mae reit ar y dros. Yeah. Hello! It's niks gelauwd los then. No, we got clywed e, like, droven in rhywle. Okay, ti'n dod yma te, ti'n dod yma. Hey! No, methu chwibani. Na, dwi'n meddwl oedd niks gelauwd sti. Dwi'n eisiau ffynd nesaf beth. Na. Oh! Yeah. Pickles! Dim byd. Gwych. So rhaid i'n mynd. Yeah. Well, mae gen I shovel. High tree of it. Keys yna. Oh yeah. So mae'n eisiau ffindio'r valve neu y stem off yn dod. Yeah. Ooh, double valve. Oh god. My door. Sy'n torri'r valve fan? Nah, rwy'n dweud cannot pull valve. Mae gen I shovel. Ie, bydd e'n neud o'r valve. Wlsio fanna. Oce. Oh, jeez. Sydd yn mynd i fanna? Just road for dinner, rebel. Oh, no. Oh, man, a drws lofyn in. Oh my god! Hey! Oh, shit. Oh, gosh. Oh, my days. Oh, my days. Oh, my days. We're kinda eisiau mynd nôl mewn. Oherwydd, just to cael stuff on it. Yeah, oherwydd ddim cael unrhyw beth.
fi'n mynd nôl mewn. Ydw fi'n mynd nôl mewn. Just i cael, like... Bloody allbeth, dim ond, like, 5p. A ni angen llawer. Oce, rwy'n mynd nôl mewn. Emrys, os ti gwylio, gallu clywed fi, rwy'n mynd nôl mewn. Just i pigo lan y stwff. Roedd ni'n cael. Ah, mae'n mynd yn nos nawr, ddo. Let's go. Rwy'n cael y siofl. Os mae'n dod ata i, rwy'n gallu bito fe eto. Rwy'n fi'n llafed jyst nawr. Pa ffordd rwy'n fe? Oh shit! Fuck you! Bitch. Ydy hyn wedi newid? Mae hyn wedi newid, ydy e? Pam di Steam fanna nawr? Ah, rwy'n methu mynd nôl ble rwy'n ni yn. Beth di hyn? Like... Fog. Oh shit. Rhywbeth yn dod fyna. Oh. Alright, rwy'n mynd. Rwy'n methu. Mae wedi newid rhy gormod. Oh, hwnna'n annoying. Oh! Oh, hwnna'n annoying. Pa mae fe newid mewn ffynna? Rwy'n like fog and steam yn dod. Ble rwy'n ni yn? Hello. O, sorry, neu panad, so. Oh, lovely. Ges di stwff? Na, rwy'n fe'n bloody newid. Pryd rwy'n mynd nôl mewn, a rwy'n na, like, massive wall o steam ble rwy'n ni wedi mynd, a rwy'n methu mynd trwy. Iawn, ti'n o panad yn sydyn? Iwan sec. Okie dokes. Fes digwydd os rwy'n, like, sefyll ble mae'n dod. Oh! 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 Marw, dwi'n fel. Yeah, probably. Let's go. Ystod y hogyn 13 na. Yn completio Tetris. Yeah. Ond, nes ti oedd show clip o Sky News? Yeah, Oedd y dynas yn symud yn bitch. Yeah. Hebo dento. Teach me, yeah? Oh, nice. Bloody boomers yn nhw. Well, just... Oh, locked. Yeah, rwy'n fi'n dweud Just... I just mynd ti allan nhw, beth o'i fi. Yeah. Bruh. Yno mor mean. Yeah. Oedd yn splachol fatha... Oedd GB News di Talk TV neu beth. Yeah. Ooh. Beth ydi hwnna? Amazing. Yes. Dwi'n second day wan, di? Yndi? Oh, mae nhw... Tara... Mae nhw... Well, cool. So, ni'n gallu mynd dim lle. Tu ôl ni. Ti'n cael un? Actually, paid neidio. Oh my god. Oh, mae locked dal. Oce, dwi'n effi hyn fyny. Oh, yes, you want it. Ti'n gallu ffeindio allbeth neu rhywbeth? Whoa.
Damn, son. Yes, then. Ydyn ni'n... That's doable. Disgwyl am y dyn ochr. Yeah. Dal fyw. Oh, good. Oh! Dal fyw. Oh my days. Mae hwn yn locio arno ti, like, yn syth. Ie, pa'i fe, mae'n gwneud ffordd. Mae'n rhywbeth i fi gyfynnu fe man, ti'n ôl sydyn iawn. Okay. Emrys? Helo, Chwarae. Yeah. Ti'n iawn? Ynddo, mae'n lot o stwff yma. Rwy'n clywed soon. Wyt ti gael ffeindio allwedd? O, mae rhywbeth yn dod, Emrys! Mae rhywbeth yn dod! Wel, rwy di broili mes o hwnna lan. Dal fyw. Rwy'n trio redeg i cael y peth cyn I fe cael Emrys. Damn. Hwna'n annoying. Yna rwy'n gweld tu ôl fe fyna wedyn. Oh my god. Oh, mae loads o stuff mewn fan hyn. Oh na! Oh na! Oh na! Sure comfortable. Ti'n da? Oedd da, ti'n ffeindio ffordd nôl. Yeah. Ond ni efo lot o stuff. A nes I ffeindio lot o stuff. Yeah, rwy'n fi A gweld nes I the turret off. Oh, man. No. Yeah, rwy'n fi'n gweld y little peth yna'n dechrau, like, dod am ti, ond, yeah. Ie, sy'n ei ddim byd. Dwi'n dyma nagos. One day left, I cael 378. Ie, sy'n. Ond, nes I ffeindio fatha... I'm siŵr chdi gofi wneud o, chdi gofi efo'r engines a hotelia. Yeah. Assurance and bloody eclipsed. Is ti wneud yr un jump a fi, lle? Yeah. Ond roedd y turret yn cael fi. Oh, iawn, oce. Roedd fi'n gweld like, y peth yno yn like, dod rownd y cornel a roedd fi'n edrych fel roedd fi'n rhedeg. So roedd fi'n meddwl roedd fi'n dod am ti. Ie. So roedd fi'n neidio I trio cael ei efo'r shovel, ond roedd fi'n methu... Roedd fi'n meddwl roedd fi'n cifio o'r turret, ond roedd fi ddim. Roedd fi'n cael fi. O'n i'n meddwl ni ddweud y turret off. Roedd fi'n cyn I ti troi jump out. Oh, iawn, oce. Ooh, how does the level be? Faint da ni angen yma fan? 300 Oh my god. Oh my god. 78. Yeah, most shop ship and board. Come on, shop ship. Whoa! Woo! Mae'n torch gentleman. O, I do. Wyt ti'n fi cael ei shitty torch yn y siop? Ooh, sorry. Oh! Hey, hey. Gallu dop... Ie, dwi'n angen hwn efo fi, na dwi'n gwybod lle mae'n dad. Yeah. Very good.
Oh, mae yna gift mewn fan hyn. Gift box. I'm eating gymaint o tears. Open gift! Ww, sbia? Hey! Oh! Nice. Hwna. So dyn ni'n mynd gwerthu gift am 25. Ond illa, potentially, fath atach, e? Yeah. Oh my days. Iawn, ffordd iawn. Okay, mae'n just gwneud hwnna preaching bŵr o fe. Ww, engine. Ooh, lovely. Iawn, dwi'n mynd yn y drws o fath o'n gwybod amdano fo. Iawn, mae turret o'n y cofio. Yeah. Iawn, yn drop hynna fanna, ti'n mynd i bod am y turret. Right, so mae turret i'r chwith. Y fanna, so mae turret yn sganio chwith i dde. Ie. Be na i dde? Na i denu selw o fama fan. O! Okay, so ti cael like amser i redeg. Nice. Oh, turret that! Holy sh... Oh my god. Wel, that went like a massive. Yeah, hyn yn like bloody maze. Dwi'n poeni am y gola. Yeah, rwy'n cael 50%. Oh, turret! Oh, jeez. Ie, eich ffordd. Yeah. Drws na. Ie, sgwyd absolutely ddim Clemson. Oh, turret! Oh, god. Dwi'n mynd. Rwy'n mynd lan o grisiau. Oh, mae'n y present! Anreg! Mae'n y dau! Lle? Lan fan hyn. Oh my god, no, my thing yma! Dos! Mae gen i shovel. Hwna e. The Enderman thing. Oh, shit. Dwi'n cael acad hwn. Dwi'n cael... Okay, bag over there. Oh, screen. Cael beth? Dwi'n un beth. Ti'n cael flask? Fydwn ni... Oh, remote. Na, dwi'n flask yma, e? O, lle remote? Ar y llawr. Ti eisiau fi pig fel am? Mae gen i un lle. Dwi'n pigo y flask fydd. Yeah. O, ma! Shit. Okay, hyn yn... Hwn yw'r ffordd ni angen mynd i cael allan. Neu, efallai mae yna ffordd... Lle, wain ffordd yma? Yeah. Na. Ah. Ffordd trwy? Na. Dwi'n gorau mynd ffordd yna. Yeah. Cofio am y turret, os ti eisiau gwynta. O, ma fanna! Ma fanna! Ah! What? Damn, roedd y shovel ddim gwneud unrhyw beth.
Oh shit, dwi'n stuck yma. Oh no. Leaving at midnight. Oh no. Leaving in 1 hour. Oh no, I think we would at Ffordd Nôl ydy e. Oh shit. No! Oh, mae'n dod. Oh no, mae'n ready for it. No! O'n i got on the turret ar thing na. O'n i Yeah. not going that way. Ah. A O'n rwy'n... proper scary, diwedd. Yeah. Ond dwi'n gwybod, ond sut ydyn ni'n pistha hwnna? Dim siŵr, rwy'n trio bwrw fe efo'r shovel, ond rwy'n ddim gweithio. Ie, diolch ni na, is ti just that fflobio lawr a... Oh yeah, my body's a covered thing. Yeah. Okay. Oh gosh. Dwi'n really falch dwi wedi gallu chwarae hwn wan. Yeah. Dwi'n enjoy fo. Am 8 quid, dwi'n enjoy fo there. I know, I've paid mae'n bloody brilliant, did you? Ynddi. Dwi'n really enjoy fe, mae'n creepy. Mae'n lot o mods sydd o'n barod oes. Oes na? Meil oes. It's effort, dude! Ie, dwi'n meddwl yn ymwneud i ship neu ie. Oh. Actually, there. Whoa, what's that? When's the cash going in? Oh! Oh, na, dwi'n mynd i. O'n i di meddwl there. O'n i'n meddwl, nothing. O'n i'n meddwl, so ni'n gallu just prynu crap, sa? We call it tonight, dwi'n meddwl. Da i di chwarae hwn am 3 awr a hanner, de. Yeah. Oh my days. Mae'n bod yn hwyl. Dwi di really enjoy y game in. Definitely yn chwarae fe. Oes, ie. Offline ag on stream, dwi'n meddwl. Yeah. Os rwy'n yn gwachod y fod yn ôl, jump in. Os sa'n neud, ti'n gallu neud 2 stream o'i gilydd thing ar Twitch on it? As you have not met the profit quota, your I've no idea bonus has been deemed below standard. Welcome to O'n i'n our meddwl, disciplinary mae process. stream squad di mynd, a mae'n beth arall sy'n gymryd lle fo, dwi'n meddwl. Whee! Dwi di newid nôl i Discord. Ww, ti'n dyblu fyny i fi. Iawn. Iawn. Iawn, diolch yn fawr iawn o hwnna'n streamer lot gwell efo rhywun yn lle nid o beth yn hyn, dwi'n meddwl. Oh yeah, cant y cant. Cant y cant, roedd hwnna'n really hwyl. Ie, dwi'n meddwl gen ni yn chwarae stream. Definitely.